Mu gihe tukiri muri mood y'amagare, reka nkukubita aka gastori gatoya. Umukobwa witwa Ingabire Clementine utuye mu karere ka Kicukiro ngo yajyanywe kwa muganga nyuma yo gusangwa mu rugo iwe yataye ubwenge, bigakeka ko yaba yagerageje kwiyahura. Ati byagenze bite rero? Ngo ibi byabaye kuwa mbere tariki 29 Nzeri mu mwaka wa 2025, ubwo ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ngo abaturanyi b'uyu mukobwa ngo Ingabire ngo bavuga ko ngo yahoze akina umukino wo gusiganwa ku magare ndetse yagiye anitabira amarushanwa menshi yagiye ategurwa na Ferwacy. Ngo rero ibi byose byaje gukoma mu nkokora n'umusore ngo waje kumutera inda, bigatuma adakomeza gukina uwo mukino ngo akabya inzozi ze, ndetse n'uwo musore wamuteye inda akaza kumwihakana, bimwe mu byamuteye ihungabana rikomeye cyane. Rero kimwe n'abandi bakunzi b'umukino w'amagare, ku cyumweru tariki 28 murabyibuka nibwo hasozwaga shampiyona y'isi y'amagare riri kubera i Kigali hano mu Rwanda. Uyu Ingabire rero nawe yari yagiye kureba umukino, yakuza akunda byatari. Rero ngo amakuru avuga ko Ingabire yagarutse mu rugo asa n'uwahungabanye, ari nabyo bikekwa ko byarabaye intandaro yo gushaka kwiyambura ubuzima. Ku rundi ruhande abandi baturanyi bakavuga ko ngo gushaka kwiyahura yaba bitewe n'inzara, kuko nta kazi agira usibye kuroba moto, rimwe na rimwe akabona ayishyira mu ndetse n'umwana we. Ubu Ingabire rero uri umwana wenyine nyuma yo guterwa inda n'umusore wahise umwihakana, ngo yasanzwe mu nzu yaguye igihumure, umwana wamwicaye hejuru. Abaturanyi be bahise bahamagaza imbangukira gutabara, ajyanwa kwa muganga kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze. Abaganiriye n'igitangazamakuru dukesha iyi nkuru bo bahuriza ngo kuba Ingabire yarakomeje guhangana n'ibibazo by'imibereho n'ihungabana ry'uko atakomeje gukina umukino w'amagare, ngo ni ukubera kuba yaratwise maze yanabyara uwo yimuteye akanamwihakana. Bakomeje rero basaba ko Ingabire yahabwa ubufasha burenze bw'ubuvuzi, burimo no kuba yafashwa kubona ikinyabiziga cya moto, kuko asanzwe afite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa burundu, kugira ngo abashe kuba yakira ibyo bikomere ndetse no kubona icyatunga umwana we. Nguko rero byumva kuri Micron Kim Anytime nayo kugeza amakuru y'ibiri kugenda bizenguruka kuri iyi manda social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.